Novi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ Yesu me. Megado egbe na mi le egbe ƒe ŋkekenyui hã dzi. Eye wònye dzidzɔ gã aɖe nam be megale mia gbɔ le gaƒoƒo ya me. Eye menya be nenema ke wòanye dzidzɔ na miawo hã be míawo katã míegale aƒetɔ la ƒe ŋkume be negaƒo nu ƒo na mi le gaƒoƒo yawo me. Lɔlɔtɔ ye wònye eye ŋutɔ nye lɔlɔ. Mieda kpe be miagato eƒe nyawo me gaƒoƒo ya me. Nɔvinye, de se kpɔ wogblɔ be aƒetɔ be enya le tame ke ɖo ɖe agbenu na wòa. Ebe dzɔgbonyui ƒe tame ye eye menye dzɔgbevɔ ye o. Aƒetɔ le gbɔgblɔm be plan alo ɖoɖo ke wɔ ɖe amegbetɔ ƒe agbe ŋuti la, enye ɖoɖo ke nye ɖoɖo nyuitɔ kekeake si ke nye dzɔgbonyui be yetsɔ dzɔgbonyui tsɔ de amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me eye menye dzɔgbevɔ ye o. Nɔvi ɖe ate ŋu ase nya ya gɔmea elabe aƒetɔ di be le yeƒe ɖoɖo alo etalonyui si ke le esi ne mía amegbetɔwo katã la, ye nye bena míavu va kpe ɖo eye míakpɔ dzɔgbonyui le agbenyigba si ke dzi wòme mi ɖo le afi aleke. Ke biabia nye be Mawu ƒe ɖoɖo alo eƒe plan si ke wòɖo nye dzɔgbonyui ƒe tameɖoɖo ɖewo hã enye eƒe gomekpɔla. Nenye be enye eƒe gomekpɔla la, ke míeda kpe na Mawu. Vɔ emɔ ɖe dzie wotona hafi kena ɖe Mawu ƒe tameɖoɖo ya ke wòɖo nye dzɔgbonyui ƒe tameɖoɖo la, emɔ ɖeka ɖe li ye nye Yesu Kristo. Nyateƒe ɖeka ɖe li ye nye Yesu Kristo eye agbe ɖeka ɖe li ye nye Yesu Kristo. Emɔ bubu aɖeke megali o eye nyateƒe bubu aɖeke megali ga de eyawo nu o. Alo agbe bubu aɖeke mele afi ɖeke ava kpɔtsɔwu ke le aƒetɔ Yesu Kristo me le ɖoɖo alo taɖodzinu si ke Mawu wɔ ɖe mía amegbetɔ katã ƒe amenyenye ŋu la megale afi aɖeke o, ye ŋutɔ me ko wògale na mi. Eya ta gbe sia gbea minɔa ewli ya dom be ame sia ame netrɔ le eƒe dzi me ne wòava aƒetɔ gbɔ. Ame sia ame negbe nu le ye ŋutɔ ƒe plan alo ŋutɔ ƒe ɖoɖo ke ya le ɖoɖo ɖe ŋutɔ ƒe etsɔ me la, nagbe nu le gbɔ ne natrɔ va enuɖo anyi si ke nye aƒetɔ Yesu Kristo alo Mawu ke wòɖo nye ŋutifafa ƒe etame si ke wòɖo ɖe míaƒe agbe ŋu la bena wòate ŋu ava me le míaƒe agbe me nenye be míetɔ ɖe eŋu. Elabe Biblia gblɔ bena Yesu ɖekae nye mɔ la, nyateƒe kple agbe la. Ame ɖeke make ɖe Fofo la ŋuti o ne menye to Yesu dzi ko. Yesu dzi ko ye míate ŋu ato alebe Mawu ƒe taɖodzinu alo ŋutifafa ƒe tame si ke ɖo ɖe mía ŋuti kple dzɔgbonyui ƒe tame si ke ɖo ɖe mía ŋuti la, ne wòate ŋu ava me na mí le míaƒe agbe me. Minya be gbe ame geɖewo ŋutɔ wɔ plan ɖe ɖokuiwo si be yawɔ ya. Gake ne be mele Mawu ƒe plan me o la, awɔ kakakaka gakea mate ŋu ake ɖe ɖeke di be ɖeke wòɖo la nɔ ɖo o. Eya ta wòle vevie be míexɔ enya tso aƒetɔ gbɔ be eya ma ne eye mele mo la, wometɔ wɔ naneke si wowɔna o. Nyateƒe nyawo nye ne be aƒetɔ mele mo la, wometɔ wɔ naneke si wowɔna o. Elabe aƒetɔ nye míaƒe agbe. Aƒetɔ nye mɔ si ke míale. Aƒetɔ ke ganye nyateƒe si ke me míanɔ. Eya ta nɔviwo megale mia ŋkume be magaɖo kpenya yawo dzi na mi. Elabe egbe la, ame geɖewo le fuflum to mɔ vovovowo dzi hele gbɔgblɔ be yewoake ɖe Mawu ƒe taɖodzinu alo
il y a ces plans que y a dodo que y a maou fe dodo là pour akere un vo ma kere ma ton kere maou fe dodo a un ene yebe me le fe dodo a mo o maou fe dodo a me ya la no afia to kere fe talujinu sike dodo la gbo un na e me vava la gbo me e ya ta no vilo lo to gama su be miase e maou fe nya gome me globele be stasia maou fe nya gome la atem se wonto agbo gome ke menye wonto to nya gbo la atem se gome alebe alekeye maou ya dibe na no agbe ado la atem no agbe ado ne ma pepepe alebe ngbedodo sukata la agbe sike maou be na no na enula e kata atem va mono le agbo me eye gaula ngbedodo siko dona mia megbeto fo me kata benane me ho Yesu Kristo jisela mi akpo agbemavo eye agbemavo la e Yesu Kristo me ole agbemavo la Kristo Yesu me ole me la fi bubu areko me le church mo me le habo areko mo me le amerika simo ke Yesu de kapasime ole vo ede la nya e la doje sibe nya tefea yele maufe plamea maufe nudu ayomea ela be ebe nya tado eta nuka eta nya ngbesike dole mi fa gbon alo talu yinu alo dodo ke wori mi fa gbonti jogbo nyu fe dodo menye jogbo voyo bena nu sem sika me sem mo kona la na tema suesi mi afa mo kokko fika wa no be enu ala ton sumia si ne menye Yesu Kristo mayo Yesu Kristo de kama koye ye ntifafa alo etamadodo ke maudo enye jogbo fe tamadodo la bona ton va manami de miafa gbeme alléluia e ya ta oleve viebe nyeklo la mi ase no gomeleke egba me seme le chechi munya tefe e o ya gbodoro fo hanya tefe ke bien seigneur be de plan que mau bena no me ye mala plan que me mau bena no ne ye pe dodo alo pe plan ne va me de ye e mo imagine le ye le vevere e si amo me to nya mo la ye ta ya me gedo le gbela o floto mo fufu oji o floto mo fufu oji e ono ayaya fe nya gblo na o be si agbe be mawu ayirami mawu ya yayira to ko nye eye dongbe be ayirami yatefe vo ejebe ala jesi ge yayira ne nyebe edibe yayi dureme le poro me edura nya eduafe fike ositi le evido nebe agado avio cha nya fike ositi esiti o le kom et à la nya physique yo le kom alléluia et ya ta no vinyo le Kristo Yesu me ble amesio katasia maupenya toi fa gbeta pola Yesu nyoji me le gbogbona mi be ile dazobe amesem ne trova nyatefe agbo nyatefe la ye wona motronazi abro de vie alo amevovo nyatefea manuemela ano chagala changbe siagbe novinye egbela amegedo o diara moji de parce que enye amegade alo no amado ma pa paji be ame anyende ala kpentinye e mo kata onye me fe esusu vo susu kenye mauto enye bena mio katala mi afufure yeme ela be ya me yo wo mito e ya chofa gbogbo denye plume bena mitrozi lu fo gbagbo lo ke afoto to lo mila ena be echo yin to fagbe to da yide miata alebe agbe popo ke le yan to mala na sunye plosi alebe na mi anye ye fe subola nyate foto asubole gbogbo ple enyate me no vi lo to ejebe mi asendo gon vivie e yo vivebe nyeklo la mi ase gome vivie to la be ne me se gomo la anodo ko blende ya magbesia gbe
yera mu yina church yera pasteur munye yera mglona ma umenya yera musuna bo mawe vo bien sebede plan ke ma gobe enye jogbonye fe plan alo jogbonye fe etamododo alo tiva fe tamododo de ye menelea enu ma do la nyagbagbe egba ma la ba gobe ye church la alo me do agbera alo me joaga sugbon le church alo me chia hamto le church alo nyu me binto le church la me nyama gbo mi lo egbogbo ebe de popo ekpo de ya de popo ke Kristo tova na nye klore o ha poya ela bele me po la wa ga poto no flo nu gbesi agbe ne me po la wa gbobe ne joga sugola maula ira ne me po la no agbobe ne ebi le church ya sugola wa ira ne me po la wa bloto mo vovovo oji eye wa pe chide no be na nugo ha ne na po ya ira alakpae wa chon de no be na chon de sudo goma ye alakpota o alakpae wa chon de no be na chon sarali eyo katala alakpae Kristo la ndeke mekpe o ye tore kakwele do kwesi Yesu Kristo wa ye tore kakwele do kwesi na mia megoto kata an eyata novi jujo doku obeble ela bo mo doa here maunu mo doa here maunu bere eyata do la jujo doku obeble ale be chofi fiagila na chesi bana mau gareli unse kata tore onye eya de ka ko la atemu afie mola ela be eye moi ple nyate fe kla gbea eyata me dibe novi wo kele nya ya semla me dibe na trole wo jime ne na no agbede mau fe nyanu ela be na me siame sike trole jime na mo nve ke hocho mo gola wa we nya monsieur la pogomele mau fe nudu anyi siome la be mau don gbegede de me fa gbon ale gbegbe bena miawo abaye fe duko ne la mia vole mia lu koma va kporo eye nu na monsieur nye mia to la gbe ngbe la no atoma sumia si han va kporo eye atano vinye ve vie to atowula enye agbe ma vo popo ye nyami ye le bebebe nye kro mi anya anyigba ji mi to mi tle tu do ho ya bena mia tempo gome vama c'est que maou cho dongbe darinami la be mo fo ngodo do kata ole tefe ogba amajojo la wa we la nya anyigba fa do me ne yebo ado tefe na amfodo la amajojo la kpotefe amajojo la kpotefe alo manyi ne ma ya ta no vinye ocho dare no mo nyu toreji c'est que Christo fo moi que nye Christo fa gbe ya que nye Christo fo nya tefe ya nya tefe me on di gbe siagbe menyo mi a follow amoyo menyo mi a ide church de mokoyo mi yila mi a kpobe nya tefe la fima Kristo la fima agbe la fima agbe la enye Yesu de kama eya tanoviye me dibe na senya yawo ne na kpere untio ne na chodoko na mau blibo le alebe plan alo dodo ke mau wode agbe wula ne watem vame le yepe ngbododo la nu edongbo na misa ebe vole ke ma pogomi o ebe mi omi do unse ada fo janta kple eflioji kple daoji kple gbogbo makomakoji kake nane kema womi o ngbododo mo le Kristo manami eyetani yebe wo ha eton gere plan alo dodo alo tarujinu alo nka jogbonye fe plan alo jogbonye fe dodo alo fe tarujinu ke maudo de eto katafa gbentila ne gere me Yesu mokoa ha anya be nye gompola le sio katama le maufen bododo katama eye ano dedi le agbenyigbaji eye la po agbedidi han eye nusianula aide dodonu ela be menya megbeto plan ke wala lu dodo ke wala ye la gbobe ye maufen dodo ke bia sebe maufen dodo ale ya gere mo bon alebena ya toma pong bododo sukata ma odore ambe sukata nye to la fa gbenti ne wa va mena ma on to penti kokwi ta no vi lo to mi ka se mi no vi
yesu nyo oyina maulolo fegbe to true forgiveness mission Australia toto de mawu elevevie amade kuchotona apeto yesu kristo blibola yenye nu sike bromile bena mesiame na choy fak bena kristo le nyatefeme alebe kristo na tozi fak be ne otongbo ne malagbe la menye nyega lagbe o kristo la agbe le menye eye kristo akplo le wo agbe keko katama eye jilu la ko la nye ela ba edu jinami eye gbabe miawo ye jilu la oklolo maone yao bena esenya yao tama dogbara le yesu kristo fon kwaji bena nu se sikele bola wa alu sikale chaka la fa gbomola o e katutuna nye toka fofo yame le yesu kristo fon koma bena na jagba na gere mo fe e plan lo fe do ndu anyime ale bena o gana to poko le fe ngbedodo katama le yesu kristo fon kwaji le yesu fon koma le yesu fon kwata e vulata le vamenema amen.